Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki artali ki public hearing ne ki jingpen sngopat ba bala penlong de Meghalaya State Pollution Control Board ka way ne ka benta ban penhe ya ka party motion jong ka karkhana MS Star Cement Limited ha ka jaka ka bahe kumba nyopo hektar bat ka jingpen yang ya ka line 2 kala long ka bayat bay yai renti hadin ka jingkersan ka bapura jong ki nong shnong ka shnong lom shnong East Gentia Hills District ka karkhana Star Cement kala thmuru ban penhe ya ka jingpen mi motion na ka khandai lak metric ton sha ka arpusan lak metric ton ha ka shisnem ka way pat ka jingpen sngopat ba ka dai halor ka jingpen yang ya ka line 2 ya ka jingyalang pen sngopat ba la penlong ha ka shnong lom shnong East Gentia Hills District ha ka sngi sa jan jong ka arpu khandai tarik ubanai kala lingkot arajar arpu ar ha ka jingya donlang jong Deputy Commissioner ka East Gentia Hills u Abilash Baranwal lembar additional Deputy Commissioner uba SS Imle baro kinong kren kinthop nado ki ba persha bat kinong kersan ki don prapuhun reungot bat ki shithi bala pha de ki reu shimet bat ki kinhon seng bhalang ki don hado hnyo photali Deputy Commissioner jong ka East Gentia Hills District u Abilash hadin balawai ka jingpen sngopat ba ula pentip baya ka kaipot jong gani ka jingelang an pha sha ka sarkar pedeng ka bansa shim nya ka jing bishar do le skila persai gini ga public hearing ne benta uti yuni musun wa nya phao hektar e pha I go na ngai ne trong hawan ni sin song yang phi yo ba I yo gidi stom hon bia ngut ba ki prai hon ba ngut ki prai ida ne dai I kwa I sa tin ke peten rawan kejing mentoi go yo phi tu wan pun kat go ngajing tin ke menret yang I ida ne dai I umhun upat o menret yang I ke peten rawan ucha si tom ki kenmo wah mentu perlu sulah tiga kamarian bila lu khaji kamarian betara sini sisim gesni kamarian kas pernah lu khaji thi dari ni kentin but sispa dan sispa ke kes yu kon dia persabet trot inam ala bila situ I kamasai nekam kes yu naku sakal I am gedi bersajur ni gedi di penhe company kita ganya power hektar kita ganya power hektar di penhe engkan. Oh, kata orang senang yo kita di agreement engkau, kita di ikut engkau per. Tarik, jadi kita engkau dua senang. Wajib kita letak hega, ngato senang nongkiam. Ya wajib kita letak hega. Kita di perlu impi kita kemarin kau pelan put negat ongi. Cuman kau tak hadu kata hampir kat du kata jadi nong I lenyaga peteng nong I petrai ke peteng godangwan di komunat nong I meren gawi bayu bayi. Jadi kita keler, jadi kita kemarin, jadi kita Narang sutong, hari ini, kini kita ke Environmental Protection Act yang kat sendiri, Prabhu yang serta dedek kemana, kami kular, kami teh iwada MI hake udah hukum sulam yang hadir pada ti itu ngurusong nyapa aktar. I dalile lari, ketiga, yang pada extension yang department, yang ketiga nyapa aktar, secampi paiba. Kalau senang ka satu TV untuk ada persan go kita tarik ini negara ke siu napu sakari yang menjadi persan hujur ini kini rekod dua bam lut ni yang senang yang tahu yang I tapi kita pernah tahu ini dukar yo sencari negeri yang senang yang I warah di Meghalaya menong rim iwa wumani ni to mani kam ditre kam ilo gibru wumani hak senang ne hak tahu yang I sekarang ngayena Omwil na berta yang senang long bonsen ngayo mencoa joman giyung kita beri bersab di tin woman gi kam giyung ate man kam giyung jual po tu pamra do kisnam doh kliang diwi ngawi ngayi berta lebenta kini kemani nyam baktar wiyen go dan kan senang ini was tango onggonti go ngayi berta to berta ini ga Nere sakil geng skema wa kunbo ke wigasni lene jawa uni pum wanu hakatega kamat wato ngau seja obo ekni kemas dai pintayo ulapo yo pi te kunbo wa ke sarkar le uchim kya go yeni wato ka chram lap chram ba akhle
Wow, back lego hi, ya wara ko vika, Jaya Hills. Te doni kumle chibot, te kerbana le wara ki wasnya le top hi wasnya tho, wasnya bahaya kechan ya gini. Wa email ani ya kastar simen, wa yo go ule li ha kachnong yong i, le ne ha kri yong i. Telung chnong wan beli ka yen ga haki kijat yong binong wei. Ani betot juro ya ginu di macam ha bon nyau bha khang hamdelat ba i dok bin citong kota dok tang i gumlong ta warok wi bertai warok wi ke state warok wi ke district yang i macam citong mi ne jingle yang ke company Kwi ka banta ko klam de wache. Lada ka cleariat civil hospital puem go ila thi kinung chnong penhe penkrai bi ta ka star cement hapo pun usam kabri nyau tran nyau sa yong i. Kwi ka jik liu bo sang lu chnong wada sau penhe pensan bi ya ka star cement khna ya kwi don ni ka hi ku hewan kwi tang kwi ka college ko em hapo lum chnong kat ni. Khna nga sui wi dalam pi kilum chnong ong bi ka star cement ko pendak penbiang ya pi ong ya sai wi emma tang ka wi ka yung ko star cement deket ko yang pateng yang ka menret yang wi ka yung ndu upa hadu su ngai dau kon mo ka wi em kam i yamia produk prostam ke jesu yi ka norim ada wi u produk prostam chai yo banyu hai wi wan ki bender ong i pi ka norim yang star yo norim yo ka jesu ka yen yo u perca yang star cement ndu ni reski wa cerita yo di Malambo penghargaan dari Sarkar India kepada hot ka EIA notification arahan beliau buat amendment di jangka di bawah dengan skema borong nilai suku ya ketinggalan gitu nih ini korban aku akan coba terang yang saya kisahkan bahwa ya kalian kejong UDC yang beris Jaya Hills clear buat nak kalian coba office of Meghalaya State Pollution Control Board aku akan tuntut yang dibahas bah kekam kejong ini tang ban perlong mata ini ban perlong ya kini ketinggalan mata kesini Yim dan jika bor ban ay karai lada ansya ya kani ka project yang star cement bahkan urlong kabor baro kasyong ha ka Ministry of Environment Forest kasyong ha po New Delhi kakam ka juni gani takban ponlong ya kani ketinggalan banta kesini hanrengan ong tanggane bangi kum kinong syong snong jong kalum snong ngitip khamba ban ya kitu snong kibaidon para macan namar pilih osngel ba within details kipala pensio hangne kiten pareng ban kiten khasiru kiju ban siu ya ki bai bam temen ki ban repels nem sejrong but kabala dep ruban sna ya ka bridge larung hangte ha klau ko balong ka lat ya ki nong son snon jong ni ban lek ban wan but nakabanta jong ki khna school ki ba pule kelas 10 kelas 11 hamal laus nem ka star cement ka aya ka scholarship san pe wajar marwe kane kamde tang ka baka ai henry ka long ru pen slur ya kinong son snow jongi ya ki khna school jongi ka bayon riu pe percent chejrong bat kumju kala dep chnaya usurok lom jingte